Aye, namamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, so namuntlha ndzi ka laha hi Mr Post na ku va a tirhise new artist ya yena in secret. Alright, so hi May tani swi mi tsundzukaka ku na picture leyi nga tshama yi posta hi Mr Post ya nhwanyana walowo nda Mr Post a fika detsela duku happy birthday to my new artist. Swi ta karhata ku nga ri khale swo tala mi ta tivisiwa, so tivisiwangi nchumu, so we just left wondering ku nga ko yini kahle kahle. However, ka siku ra ti 29 December 2021 fika ni hlangana na this post leyi nga fika yi postiwa hi very Hlawulani Mawila, la nga fika a tsala ku ni rhandza ku khensa my artist Mr Post ku va dikoti ku tirhisa sisi loyi wa new artist ya dona ka ku embrace talenta ya yena. Mi nge ni swi veka so ma-athekele ya sesi loyi ka risimu ra Mfanaka ya dlawa, so ni ku so ni vheta ni ku this makes sense because loko mo yingisela kahle track leyi ya Mfanaka leyi ku na new voice leyi nga kona la, se a ni yi twini lero mi kuma ku ni fanele swi ignore ni ku maybe kumbe swa ku munhu wa khale kasi hi yona new artist ya kona leyi nga fika yi backup la ka this song. What? So Mr Post swa ku secretly ndi fike ndi tirha na sesi loyi ka that song ndi nga yi byelangi and ni nga vona ku yona yi tirheni swinene ku a complain about the song, a ni vonangi ti-complaints ka Facebook munhu loyi a backupaka laha a nga ndli swo dona ti tirheni swinene. Mina ni nga vona ku Mr Post a yi le ku tirheni swinene, congratulations to him ku va a kha develop the-artist hi ndlela leyi. Phela na Mbote Roger i suka voko ra Mr Post ka music wa Xitsonga mi nga ri aware a nga ri ka wona lava va ba swa house hi do di nga nkoka di n'wi yisa la, so mina ni nga vona ku i mhaka ya kahle swinene. So yeah, loko ku ri mi nga ze subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.